murenge wa Muganza ho mu karere ka Rusizi hamaze kubera impanuka ikomeye cyane ya moto yagonzwe n'ikamyo. Umumotari ndetse n'umugenzi yari ahetse bahita bahasiga ubuzima. N'inkuru igezweho kano kanya, n'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe. Guhaye ikaze ngwino twibanire twirukankane mu binyamakuru, ni kwa kundi n'ubundi nakubwiye yuko tuzajya tuba turi kugendana amakuru yose mashya, n'ahandi wayumvira n'ahangaha. Twebwe tuba turi tayari kukugezaho amakuru agiye atandukanye, amateka, ubuzima bw'abantu bagiye bamenyekana. Ni byinshi cyane, Easy Delicious ndetse n'ibindi tuzi neza ko byakugirira akamaro. Ngo ikaze niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, tugusaba gukora subscribe. Niba atari ubwa mbere kandi tera agatebe maze ubundi twigumanire, ujye wumvira amakuru agezweho hano, yaba y'imikino yaba y'imyidagaduro, mbese hose twebwe tuba twahazengurutse. Ikaze rero, reka ndamubwira izindi nkuru zigezweho muri aka kanya ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2024. Ikaze. Umuhanzikazi akaba n'umukinnyi wa filime Jennifer Lopez yinjiye mu byamamare byamaze kugaragaza aho bihagaze cyangwa se uruhande bahengamiyeho mu matora ateganyijwe vuba aha ngaha muri Amerika. Abademokrate bahagarariwe na Kamala Harris nibo bahanganye, ndetse bakaba bari gushyirwa hejuru cyane bitewe n'uko ababafana cyangwa se ababari inyuma bari kugenda biyongera. Ni muri urwo rwego na Jennifer Lopez yamaze kugaragaza ko ashyigikiye Kamala Harris uhagarariye abademokrate mu matora ya Amerika, akomeje kuvugisha benshi, bamwe akabatera ubwoba, abandi bakavuga bati ni ibisanzwe, wasanga bwa mbere mu mateka Amerika iyobowe n'umugore. Muri iki cyumweru mu karere ka Huye harasozwa umwiherero w'iminsi 4 wahariwe gukarishya impano z'abato, National Sport Talent Week. Dore uko imikino ya nyuma iteganyijwe: umupira w'amaguru, PSG Academy izahura na Tony Football, naho PSG ihure na APR mu bakobwa. Handball, Isonga izahura na SK Nyamagabe, abo ni abakobwa, naho Isonga A ihure n'Isonga B ni mu bahungu. Muri basketball na volleyball, abitwaye neza barakora amakipe bahure hagati yabo. Ni ukuvuga ngo abitwaye neza bazitoramo abakinnyi maze bongere bahure hagati yabo, imikino ikomeze kuryoha cyane, kuko ubu ngubu u Rwanda rwiyemeje guteza imbere siporo y'abato, bakarishya impano zabo bakiri bato. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Amerika gishinzwe umutekano w'isanzure Space Force, General Chance Zaltman, yagaragaje ko hari impungenge ku buryo ubushobozi bw'Ubushinwa mu bya gisirikare mu isanzure burimo gukomeza kwiyongera ku muvuduko wo hejuru cyane. Indi nkuru ni uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda, Dr Fidel Ndahayo, yavuze ko ubu hamaze kwemezwa inyigo y'umushinga wo kubaka ikigo cy'ubushakashatsi no gukora imiti bifashisha ikoranabuhanga rya Nuclear Center for Nuclear Science and Technology. Ibyo byose bikaba ari ibiri kuza mu Rwanda. Iki kigo kikaba kizatwara agera kuri miliyoni 800 z'amadolari. Naho myugarira wa Police FC Isaha Yakubu yahawe ikarita itukura nyuma yo gukuramo ikabutura yishimira igitego kuwa gatandatu. Ngayo nguko niba winjije igitego cyakoze ikinyuranyo ubwo Police FC yatsindaga Rutsiro FC ibitego 3-2 mu mukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona. Ikipe ye ikomeza kuyobora nubwo yishimye bidasanzwe
bikarangira bigenze gutya. Abakinnyi barenga 120 bo mu Rwanda bakina table tennis bitabiriye irushanwa rya Chinese Ambassadors Camp risozwa kuri iki cyumweru mu byiciro bitandukanye. Imikino iri kubera i Remera muri Petit Stade Amahoro. Irushanwa riri gukinwa ku nshuro yaryo ya 5. Umuhanzikazi Clarisse Karasira ari mu mushinga wa alubumu ye nshya izaba iriho indirimbo ziganjemo umudiho wihariye wa gakondo. Uyu mugore cyangwa se uyu mubyeyi hari n'indirimbo aherutse gushyira hanze imaze iminsi mike cyane. Ushaka kuyireba wajya kuri YouTube channel ye ukayireba. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yatangaje ko kugira ngo demokarasi isugire byaba byiza umukandida ukomoka mu ishyaka ry'abademokrate atsinze amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ko uyu nawe ashyigikiye Harris Kamala, umugore umwe rukumbi uhanganye n'abandi. Naho abaturage bo mu karere ka Gicumbi bagaragaje ko nta akizababuza gufatanya na leta mu kurengera ibidukikije kuko bamaze kumenya akamaro kabyo haba ku buzima bwabo n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Naho indi nkuru ni uko umutoza wungirije w'ikipe y'igihugu y'amagare Sempoma Felix azitaba ubushinjacyaha ku wa 2 tariki ya 5 Ugushyingo 2024 aho akurikiranweho ubufatanyacyaha mu guhimba no guhindura amazina y'umukinnyi witwa Nyirahabimana Claudette. Reka ngushimire cyane, mu kanya ngaruke nkubwira andi makuru agezweho aho ndi bwibande cyane muri siporo, aho abatoza bo muri Espagne bari kwinubira ku kuba abashinzwe imikino mu gihugu cyabo badashaka guhagarika imikino kugira ngo bahe agaciro abahuye n'ibiza byatewe n'umwuzure uri kugenda uhitana benshi muri kiriya gihugu. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.